The All Meghalaya Commercial Vehicle Owners and Driver Associations on 29 January 2021 requested the state government to issue the new fares for all vehicles, keeping in consideration the sudden price hike of petrol and diesel in the last few days. Speaking to the media, Sri Ejan Star Gorkalang, the president of the association, expressed discontentment over the decisions of the state government, since the notification states that the fares should be taken as it was before the lockdown. Stating the fact that the price of petrol and diesel is increasing day by day, informing the media, he said that the association has taken few decisions, given 1 week time for the state government to decide upon the plight faced by the general public. 3 points sorted out by the association are clarification of fares considering the price hike of both petrol and diesel, reduction of innumerable vehicle taxes put by the state government, and if the government does not pay heed to their plea, they have no choice but to go on for strike. Hang ni mentang yulum kadai kacing yalung kerkit jungki nongkit kam jungka All Meghalaya Commercial Vehicle Owners and Drivers Union. Hang ni kuntup ya baro ki option ki ba dot naki station naki unit ki ba pair. Te kacingwan kacing pelong meeting kerki mendasangi kelong ba halor kini ki kunrum keram ki bengal ini ketio baladep hadin kacing permi ke sarkar itu ke order ban sim no kodor kali ke bai kali ke barim bat kerkom tepas jaru kan long kerkom ke barim te kalami kacing huri hura kacing ya kacing ya dom kacing bitar ki nongsyong kali bat ki nongnya kali te kini kamlong ki ek itanat i bakan panora ban sia kacing mensau sia kacing bom sultanat kacing kia bom sultanat te nak tadau nak liang cung ngikum kinukit kam mentang singi leisong kerki bat ngilai sim nak kawai karai bak sarkar kadai ban penbiang ban aino ya kacing penbek ban aino ya ka cing ban apa ba ha kata kom kapasyai kumbalai karpar gini ki driver mana syahmat ba upai ba runtip ya kador nak kawai ke station ha kawai ke station ban nak kawai ke jaka ha kawai ke jaka katnun sim kenang ba upai ba bat driver dan kecing mayan ni aku bang mana bat driver dan kam syuk benda but ketin dak kumai pat latip ba ya kedor ka ba syai bat sa ka wiru kulong ba ngikwa ba day ya kata karit lene kador ka batmai ba sokar ka persyai ba nakawai ke station hakawai ke station katno dan kam man ailom som nomor bahang ni hapo kecela kecungi kamtam hapo nomor Shillong pari ka wiru de ki caka day daka booking system ngiyai daka sharing system te kebut ba lara sim lada ayah keredu kedai ban ken ban uai ubriu nakawai ke station hakawai ke station nakawai ke junction katno on sim ya ka bai kali kenapa kan syai har kom badai kumbale ya karet haus nam arcar khatwai ke baka sarkar kala batai tik patik nakawai ke caka hakawai ke caka uai ubriu dai ban seu katno kedai ban lokum ta te kacing karpat jingi mata sim ya kawai karai tang ar lai tili higi kirai ngi sim baka sarkar kedai ban aino ban persyai no kam kloy kat bala ini kerit te lakum nukum no po sitio kenang baban lat kacing cia ya syok ya dat ki driver bat ki passenger bat ka ba ar par kolong ba ka sarkar hak cukupor kadai ban penduna no ya ka tax ni ki bon teli ki tax bagi ki lokal taksi ki haban seu ki commercial vehicle ki haban seu nodo ka professional tax ka passenger tax da ka RC ka fitness nata ka MLMTU ki lokal taksi nata ka insurance kapakiu na kapor siya kapor te nado ki spare part do omday tang ki lokal taksi ki spare part ya paro ki jaj kali ka kiu kini kitar mo nata ka tayar bat kum tata te kini kedai ka ba ngibo yang sarkar ba kadai berpembay no kloy lakum no hapo sitio dai berpembay no ya kene kondom keram kam kloy kat bala kam tam ya karit bangim kwa ban mi kecing mansau ngim kwa ban i kecing syok ya dat jongki passenger baki driver di ngila simro ya karai mana ba lada ka sokar kamla ban pembet ya kane amban se nakaliang chung ke union bat baro kini ki asian ki bodan hang ne pon ba Shillong ban perlong no dak strike mar bangim kwa ya kecing syok ngim kwa ya kecing sun ban i paramangi hang ni hapo ka ceka ba kamai i ceka ibarit hendai ban perlong no kecing sun tang nak daw ka dor bai kali tang nak daw sokar kamla ban pembet kalong ki ek basungsi tak daw ban la kita ngin perlong no dak strike kata kadai ke ba nakaliang cuka sian menengil sim nakaliang cuka union menengil sim ya karai hai meeting iba kerki bat hang ni ketio ban wan
Hadirin untuk nepon ngin Shillong syuk pada meeting kham he pada hang tang sim yak ek sencam ka bangin ban le larak sokar kam le kham kloi kat bala ban pembej iki kon rom kenam ko mangi lapatai